الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جومي روسيني دوتو موضوع هانا دو يتده den jarnamo kanko Allah weltanomo e dow kala nema e moƴƴere makko e ɓural makko e hoore meɗen. den seedo kanko tun Allah on ko hana rewede ka gonga. en seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo Allah. en toro Allah e juule maɓɓe, juula e ɓengure maɓɓe nen, juula e sahaba maɓɓen fof, juula e kala irtirɗo ɓaawo maɓɓe, jokki batteji maɓɓe ɗin, ñentini sunna maɓɓe on ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe ɗen jokkito dars meɗen on ko tawhid e nder deftere men kitabu tawhid ndeyno wallifi ɗum Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. en toro Allah yurminmo, yurmina en, yurmina mawɓe meɗen ɓen, yurmina kamo koɓe meɗen ɓen fof. wallifi ɗon rahimahullah himo jokki ha hin himo soggana en nassuji ƴiye immorde ka deftere Allah e ka sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hino feññinana en e ɓural tawhid on, ɓural muɗum, daraja muɗum, teddungal muɗum, joddi ko yowndiri e muɗum, heɓugol aljanna e daɗugol lette Allah ɗen subhanahu wa ta'ala. o wi ɗo wali Tirmidhi hino wodani o cernojo ɗo o karmakojo ɗo kadi wiyeteɗo at-Tirmidhi, al-imamu Tirmidhi. o cernojo ɗo ko jeyaɗo e karmakoɓe hadith, jeyaɗo e wallifiɓe ka hadith, jeyaɗo e anduɓe ƴi'e ahadith ji ɗin, jeyaɗo e anduɓe manaji majje, jeyaɗo e anduɓe worɓe filliɓe hadith ɓen ko hombo woni hombo nder ton, mo Allah subhanahu wa ta'ala on andinno sennidirgol hadith selluɗo e hadith lo'uɗo, mo Allah humpituno ma okkuno ronugo gandal kanko ɓen no ɗuɗi ko fillo hadith o inna ko e ɗum ɗo golle ɗen woni, yani ko o hadith ɗo kanko ɓe golliri, yani atti ɓen o en ko neɗɗo towunoɗo gandal marɗo ɓural janal e hoore julɓe ɓen, sabu himo walli fani en defte jane tawata hara ko ɗe en wawata wonde e ɓaawo muɗum. ɗum tawa subhanahu wa ta'ala ala yurmimo, yurmina kankoɓe julɓe ɓen fof. o wi oɗo kadi hino mari hadith mo o filli wa hassanahu, o moƴƴini hadith on, yani o wi hadith on hino selli, o wi hadith on hino selli. hadith no wiye sahih imo wiye hasan. so wiyama sahih ko wondema himo selli, so wiyama hasan ko wondema himo moƴƴi. hayno no tinina wonde himo ganin sellugol wi'a ɗon hino selli, kono noon kanko kadi wona o ñolɗo, ko moƴƴuɗo duncitorteɗo. imamu Tirmidhi filli hadith on, o ñaawimo kadi awa, o wi ñawore o hadith ɗo ko wonde makko hadithun hasan. o eggimo hadith an Anasin, e o neɗɗo ɗo kohojo meɗen Anas ibnu Malik radiyallahu anhu wa ardah, goto e sahabaɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kurkado nulaɗo nonnu alayhi salatu wassalam. yummo makko ƴettunomo addimo okki nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hari ko paykun, te nulaɗo ino feri señi Madina. o yii jama on mo be fof jaɓɓike nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam, weltori seena maɓɓe on, mo be waɗani nulaɗo ko wawi wo e tolnirgo koɗo muɗum. o ƴetti Anas on ɓeɗɗo makko ɗon, o arde e muɗum, o wi nulaɗo mi ala hay hunde sowona oɗo.
hade min kalimi okkima oɗo yo won takkuma o yanganoma o kurkanoma sella o kori sunnaji haqqille ɓuttumolanaɗo heɓoto o ɓuttina kanko taho iwdi makko ndin Allah waɗa sabu ɗum ɓuttina huwondirɗo e makko ɓuttina aduna on fof ɓuttina kanko koɓe ɗuɗuɓe noodi ɓe jantotoɗen e nder ko jangeten ko tawa ko nene muɗum neyi ɗum kipi ɗum ha jangi tawata ko nene maɓɓe neyi ɓe kipi ɓe ha jangi waɗi sonnaje ko hasi kon so fewti hunde o décidi e fimere yaha yilde to ɗuɗata e alhaaliji maɓɓe ni ɓari kamɓe ɓe ɗuɗata mijitagol ha si ɓernde ƴetti tun hara ɓenen yo Allah tawara ko moƴƴi idan o sonnaje ɗo Allah subhanahu wa ta'ala okkimoɗen hakkille ɗon yo waɗannuraɗo goɗɗum ɗum ko mande e moƴƴuki makko noon sabu ko moƴƴo miijoto fi moƴƴingol e ji miijito noon ko honno moƴƴinirta ɓawi tawi o ala jawdi ko waɗana nulaaɗo na kanko arata yangano nulaaɗo ko sonnajo o ƴetti pay ko makko ɗum addi o nulaaɗo e hin oɗo min kadi mi waɗimo e juuɗe ma yo yanganoma o kurkanoma hade min kadi mi tolnirima ɗum nulaaɗo sa sallam jaɓimo wondi e makko ne'i mo nedi ndi goto kala yeli Anas radiyallahu anhu o fillani hoore makko o wi mi yanganike nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam duuɓi 10 ha hande nulaaɗo wi Allah ko honɗum haɗi waɗa ɗum ɗo ha hande ɓe wi Allah ko honɗum waɗanɗa ɗum ɗo yani o mankinali waɗangol ɓe hunde nde ɓe hatonjini ɓe fillimo felore yani ñawore e nangitirgol ɓe wi mo tuwaɗo ko waɗali kon si ɓe hatonjini ɓe mo tuwaɗo ɗum ɗa ɓe wi almo kadi fi honɗum waɗanɗa ɗum ɗo yani o waɗali kadi nder ko waɗata kon o falji ɓe nangitirimo ɗum o so tawi ko aduna on o bonni needi tiiɗundi towundi jikku labaɗo misal timmuɗo nuraɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam Anas ko ndin needi ne'i o yangani nuraɗo ha nuraɗo welti nuraɗo sa sallam du'aninomo ɓe maki yo Allah pooɗu balɗe maɗa ɗen ɗuɗɗina zurriya maɗa on naade aljanna ɓe du'aranimo ɗi konngoli ɗo tati o wurno duuɓi buy du'a nuraɗo sa sallam jiɓaka so tawi ko jaɓoto ɗum o fawno e duuɓi temedere on buy kanko Anas ibnu Malik Allah okkimo kadi geɗal ɓe inchallah kadi ko naatoyo aljanna yo Allah hawtoto en e fof ton Anas oɗo himo jeeya e ɓurɓe fillagol ahadis ɗiɗin e nuraɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam himo jeeya ka yeesoɓe e fillagol ngalɗina noon ko kamɓe wurduno ka suddunulaɗo o woni himo andi alhaaliji maɓɓe jemma wo ñalormawo bimbiwo kikiɗe o idan no nani yo taw himo humpiti e makuji maɓɓe ɓuri yimɓe buy himo humpiti e alhaaliji maɓɓe ɓuri yimɓe buy sabu fillanɗe makko goo ko alhaali nulaɗo o filloto mi yinulaɗo no waɗa mi yinulaɗo no ani mi naninulaɗo no wi'a sifa ɗi wano yimpiji kanko Anas o wi'i radiallahu anhu sami'tu mi nani nanende na o fillanaɗo o wi wondema o nani holli wonde makko e tawde makko nulaɗo sallah sallam maki konngol ngol rasulallahi nulaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ino wi'a qala allahu taala allahu towɗon wi'i ɗo ko hadith qudsi woni ko wonde e fillade andi hadith on ko noon e ɗiɗi hadith nabawi hadith qudsi hadith nabawi ko konguɗi nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith qudsi ko konguɗi ɗi nulaɗo eggi e Allah taala fo muɗum noon ko wahyu ɗi nulaɗo maki ɗin ko wahyu immorde ka Allah kono noon ko konngol nulaɗo yuɓɓande konngol ngol koye nulaɗo sallah sallam amma hadith qudsi on ko konngol ngol tigi eggina addana nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan nulaɗo no fillanade en immorde Allah ɗo ko Allah tigi woni ko woni e wolude nulaɗo maki qala allahu taala Allah towɗon wi'i yabna adam ko an yo ɓiɗɗo adam Allah noddi en ɗo en fof mo be e meɗen ɗo noddande ɗo ko kañum jeyi o wiyaali ya Muhammad ya ayuha nabi ya ayuha rasul ko wi yabna adam ko an yo ɓiɗɗo adam fof hino naati nder ɗo wodanoɓe fewno nde ñande e enen garɓe ɓaawo ɓen Allah noddiri en iwdi meɗen ndi lasli men on baba meɗen adam law ataytani
siwoni a ari lan yani a ari ka an a ardi ka an bi qurabil ardi qurab o kalima do no jangire non di no gasa hawro nokko ka qafo masira lay kasra bi qirabil ardi kono ko damma on buri lollude e masugol mo di non karam ko be wi hino selli ko firi ko hebbinta hunde ma ko battotonde hebbinde Allah woni a ardi ka makko e ko hebbinta leydi din khataya bakkatu sa ardi ka Allah e bakkatuji hebbinaji lendi din halen rudi goy sabu di leydi Allah no yaaji lendi no yaaji mo faggidi e bakkatu tay dum wallinama e ndi leydi hani heewi haray on bakkat don dudi awa ko on duudo don nden duudande do wona e wolede fi mudum Allah wi si a ardi ka makko e bakkatu foto wonon tawata so wallinama ka leydi do lendi heeway summa refti laqitani hawruda e an yani tawdami nane ko argol ngol joni ko a hewti hewtuda ka an la tushriku bi shay'an hara ashirka nalan hay e hunde hewtuda ka an hara ashirka nalan hay e hunde la ataytuka mi ardete min kadi bi qurabiha ko hebbinta leydi nin maghfiratan hafranal subhanallah ko Allah to wawani dum do neddo sifangal bural do sifangal teddungal do sifandi fodari do ko fodari ni Allah non ko o mo firtata fodari Allah o firtata fodari lutti to si tay a jabay fodari Allah ni bay fodari Allah ni do hindi sartina neddo gila nyando jibina o fokkiti yawro ka Allah sabu gila nyande jibina da konter ngundam madan tabar madan karedu ba he dan ton ngundam dan kayasi hare demari hande kadi afokiti hida yawde sitande timmi hitande do yitike ngundam madan nyallal si feƴƴi nyallal do yitike ngundam madan wona non hida yaha tun honto onda yaade kala onda yaade Allah wi innaka kadihun ila rabbik wa yangoto do golla yaha non taw ya Allah ya yahude aya ha hewta selirgal ala yara nokkugo ronka hewtoyde ton marsata ala yiltagol kadi wi ayata ala ballay alanda taki ko obligatoire da yahude bahida fofu de nada yaltina no yadude segon no yadude minitaji nyallal weta jamma lombo lewru feƴƴa hitande feƴƴa hida doga tun hida doga hida yaha ko ɗum ɗan gurdam men hida yewde ka Allah ñande goo a hewtoye ko honde ɗum non ko Allah andi ma ko honto hewtiroyta telen honto yani honto hewtugol maɗa ngol ko mayigol maɗa ngol honto mayata e ko honde mayata Allahu alam neɗɗo anda honde se mayata o anda ko honto kadi o mayata o ma tadri nafsun be yi ardin tamut neɗɗo anda ko leydi hondi o mayata e muɗum si a mayi haray a hewti ka Allah subhanahu wa ta'ala wonki maɗa kin o ƴettiti ɗum hande kadi ko jonnuno ma kon sultaji fof ɗamari subagol ɗamari waɗugol ɗamar amara fuslanni hande kadi kanko mari waɗugol makko ngol non ko yowdir ɗum e ko waɗunoɗa kon fendo wonnoɗa ka aduna o wi noon kanko Allah nden yahande ma ɗon e nder nden ɗon nde juuti wo nde raɓɓiɗi wo si a waɗi a faggitike e nden ɗon yahande bakkatu goopi ko fotata e ko hebbinta ndi leydi a hawroyi e makko yani a maayi nde hiɗa maaya tawa wona a shirkanɗo Allah yani a tawɗoyali Allah e shirka o wi kanko Allah o yoɓirte yafanagol ma waɗangol ma yarluye e yafuye kanko kadi ko fota tawa ko hebbinta leydi ni kon
ko ɗoni o montante fof gasa haysi hewtano ɗon yonayno ko montane fof kono awa waɗante yafuye embere bakkatuji maɗa ɗin ko ɗoni honnum o montante fof hay hunde o accantama o yafanoma fof o surrane fof ɗi bakkatuji wona ɗi wolede ɗo woɓɓe wi'ay ko tosoki ɗin kaba'iruji ɗin tawaka woɓɓe wi'ay ko tosoki ɗin kaba'iruji ɗin tawaka dalil ji noon no ari sembindi ɗum moƴƴa sabu nuraɗo sa sallam no maki assalawatu lhamsu waljumuatu ila aljumuati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna ida ijtunibat ilkabair wawtuji ɗin joyi wawtu ha e wawtu sumay ha e sumay juma ha e juma umra kadi ha e umra naɗo maki ɗiɗo montay ko woni hakkunde muɗum kon e bakkatu yani allah yaforte sabu jullugol ma subaka bakkatu ma jemma jon gila ka geeƴe sabu jullugol ma fana bakkatu ma gila ka subaka haka fana sumay kadi hay sumay wono noon juma kadi hay juma on naɗo maki si woni woɗɗitama jani ɗin bakkatu jani ɗin andi ɓe waɗi charte yani ɗin noon tawaka to sokki ɗin fof ɗegolle ɗo naɓoray ɗegolle ɗo naɓoray monta e fillay ko ɓe maki malam tughsha alkabair so woni ñani ɗin jumpaka so woni ɗi memaka haɗa kanko ɓe no wi'i wondema bakkatu ñen ino landima tububuyi ɗin ɗon golle maɗa ɗen tun montantama ɗi yani allah yaforantama ɗi sabu golle ɗen tun oma tuuba torɗa allah yo yafoma on tububuye noon na innugol ko golle spécial de gono toon koko anduɗen komi tububuye ko ni suko waɗanɗa golle ɗen toroɗa allah yo muññoma ko waɗɗa ko aadoɗa a ruttota ko eɗen golle noon ɗum ɗo ko an tun hakkude ma e allah ka ɓerdema na ko ƴettante hay mintaji buyi e nder minti goto ɗum ɗo ɗawa regilde ɗum ɗo hakkude maɗa e allah allah subahana taala o wi refti tawoyamo hara wona a sirkanɗo mo ko wonɗum e sirku fanda ɗo ko sirku mo a tubali e muɗum so woni a faggitike sirku a tuubimo allah yafotoma sa tawdoyi allah on allah haali ɗon a nangitirtaki on sirku ɗon na on ɗon idan wona e wolede ko sirku mo faggiteɗamo a tuubali e muɗum ko on ɗo woni ko wona e wolede ɗo idan ko raɓɓiɗi kon e hadis on hawtodirgol mum e ɗi e hadisaji si woni neɗɗo on o maayi o tawi allah haray mo faggiti bakkatuji hebbineɗi leydi nin ɗi o tuubali e muɗum hara ɗin wona mawɗi ɗin wona sirkangol allah shirk billah kañum woni mawɗo on e mawɗi ɗin koye mawɗi ɗin o jeeya kanko woni teri terijo on aran on maɗo maki ala unabbiukum bi akbaril kabair on accatami humpita on ko ɓuri mawnude e mawɗi ɗin bakkatuji ko allah yeddira sahabaɓe maki bala ya rasulallah qala al ishraku billah ɓe wi shirkangol allah ɓe fuɗɗore ɗum ɗon hadisi jantiɗi kabairuji ɗin fof muuɓi qatiji ɗi fof ara hon ɗum ko shirk fuɗɗorta idan ko kabira ko kanko woni jano ɗin jani ɗon idan hara ɗin bakkatuji ɗi tawtoɗa e allah ɗon ko bakkatuji ñani ɗi a tuubali e muɗum yani afan ko harana bakkatuji ñani ɗi a tuubali e muɗum wona shirku billah mo a tuubali e muɗum honɗum serkitanten sirko on ko sabu himmendi makko ɗin kanko kadi e ɗi bakkatuji ñani heddiɗi hiɗi serti ñawore hon toon ko ɗi serti kon sa tawdi allah e shirk allah o wi o yafotako ma few sa faggitike ɗo shirk a tuubali a tawoyi allah sikki ala so tawi a heɓay lette pellette a heɓayde tawi amma noon siko bakkatuji ñen hedditi ɗin wono zina wono beere wono ƴaggalngol mawɓe muɗum wono ñamugol riba sifa ɗin bakkatuji jani wonɗi ganin shirk on ɗin ɗon hiɗa e ley fiyake allah on ani yiɗe makko ɗen sa tawdoy allah e goɗɗum e ɗin ko a tuubali ka aduna ga laaɓuɗa e mum hara hiɗa e ley yiɗe allah ɗen si o yiɗi o yaafoma himo yaafo kono noon hay goto ala garanti yaafede si o yiɗi noon o yaafotoma
baɗɗin bakkatuji jani kadi hara a mayude majja tubal allah hino yafoyoni woɓɓe o wi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha o inna allaha la yagfiru an yushraka bih allah yafota ko ndew shirkante si wona shirku ɗon waɗu tububuye allah yafoto ɗon sa waɗal tububuye o yafotako wa yagfiru himo yafo noon ma duna dhalika kala ko woni gani shirku o fop naati ɗo kala ko wiyete bakkatu allah hino yaafo kono liman yasha ko wonande on mo o yiɗi yafanagol wuyugol mo wonande on mo yiɗi yafanagol ɗum ko wonande eɓe tuubali ɓen amma tuubu ɗon kan allah yafotomo allah no fodi ɗum noon o wi wa inni la gaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada o wi min ɗum kanko allah o wi komi tiiɗuɗo yafagol subhanallah allah wi la gaffar na gafur o wi gaffar wadde sigat mubalaga on ko o tiiɗuɗo yafagol ko o ɗuuɗuɗo yafagol o yafoto ko ɗuuɗi o yafa kadi yafande tiiɗude wonande on tuubuɗo gomɗini golli ko moƴƴi feewi inan sa tuubi hare a yalti ka wiya aɗa alima yesha anga yalti nder to anga kaduna ga on regli ga so woni a tuubali hara hiɗa jeeya ɗon wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha allah no yafo ko woni ganin shirku on wonande on mo yiɗi yafanagol sabu golle ma moƴƴe allah no yafo e ma tefore no hawroya e maɗa allah yafoma e ko nantata e muɗum idan komo hadis on ko woni wiwde komo maayi tawoyi allah tawdi allah e bakkatu hara on bakkatu ɗon wona bakkatu mawɗo mo o tuubali muɗum wona shirk mo o tuubali muɗum hedditi ɗin fof hande kadi haysi ɗi hebbini leydi ndi hakke ko ɗi ɗuuɗi allah o wi so woni shirk ala ton mo a tuubali muɗum no nassu on ɗo toɗɗori noon eno ɗiya nassuji wiiri noon hara kabira ala ton mo a tuubali idan joddi maɗa ni allah o arda e maɗa kanko kadi o waɗante o tolnirte o wernire ko fota tawa ɗin bakkatuji maɗa ɗuɗugol e yarluye e yafuye hadis on no tindina ɓural tawhid on sabu sa nani shirk no haɗe ko tawhid wona noddede e muɗum ɗum noon holli wondema neɗɗo ko wiyete shirk on ñandi ala ton fandi ala ton suuɗi ala ton feeñi ala ton fof ko shirk ko gonga shirk on no ɓurdi darajaji kono ɓay tum hawti inde ko noon e goto boyi lette allah ɗen hine ɓurdi sattude e musude kono de fof yiɗe musigoy hay neɗɗon yo woɗɗito ko wiyete shirk on ɗum no yawi ko ɗum no weli fi ko naadi neɗɗo yite shirkangol allah no weli fi ko bonni fi neɗɗanke liɗɗo muɗum on tawhid on wotindingol allah ngol ɗum no weli fi ko naadi goɗɗo aljanna no yawi ko naadi goɗɗo aljanna haray woɗɗitoɗen kala ko wiyete shirk etoɗen tawhid meɗen o finde me en ndende laaɓa tawa en ala ko wiyete reweteɗo si wona allah e sobe e sama kala e kenewo e gundowo en ala noddeteɗo en ala fandeteɗo en ala ɗaɓɓirteɗo en ala tugeteɗo e muɗum yakitorteɗo si wona allah subhanahu wa taala dewe meɗen nden kadi en ala mo ɗaɓɓanɗen to mo waɗanɗen ton keɓal hay e hunde si wona allah haccati meɗen tawno e goɗɗo nanu tawno e goɗɗo yiwu tawno e goɗɗo wolu jiɓo est ce que allah no jaɓandema ma poɗa est ce que hiɗa heɓude ko wonɗa e ɗaɓɓude kon yo ɗum anin est ce que allah no weltanade est ce que allah no jaɓandema ta ɗaɓɓo est ce que kaari no yiwde est ce que kaari no nanude est ce que kaari no humpitade sa wayi noon kala wakkatu mo faljuɗa yanɗa e muɗum yawnora tubugol rutto e allah torɗa allah yo yaafo makko annduɗa e ko anda ɓay neɗɗo no yedda allah e hore angal andugol hara ha yeddi nabi sallam torto ɗum fo allah allahuma gfir li ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama alantu wama anta alamu bihi minni e konko an allah anduɗa ko min mi anda torɗa allah yo yaafo makko suuɗuɗa e ko feññinɗa
ko rabbidi kon ettuɗa anda duwaji ngaɗo inchallah sallam tororeno ɗin allah torora ɗin allah subhanahu wa taala inchallah allah yafotoma faljereji maɗa ɗin fuu a tawa e allah hara amara hay e hunde ko ñaweɗa allah ko ɓannugol ma tun wiyama a wanno ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo mi surruma toon wona ɗo ande mi wirtete mi yafikema hino lawankol kaljanma sabu mo ñawama o nangoto feere o allah ka aduna ɗo kala mo ɓannuɗa ñawɗa e hunde nde halfirɗama haɓe ka nangirɗama e hoorele anga anda ko wirni allah no anduɗo ko wirni kon si on ñawoyima ko ɗum no laaɗo sa sallam ɓe makko no man nokisha fil hisabe halaka ma kala o on ñawaɗo tekke tekke na landita e ñawore o halkoto par ce que o nangoto coggu noon tana to e ɗum koko wiɗen ɗo kon wakkino rewa allah mouradu moƴƴuru kanko tun laɓɓinanamo fandoɗamo kanko tun fima on fof wona kanko tun kala ko ton jinɗa yo taw ko telema makko kanko tun na ella ya wallino sabuji ɗi o tagui ɗin ɗum ɗo wona ella kono yo tawna ɗin sabuji humiɗa e mum na ɗin tuguiɗa e mum taw ɓerden koye allah yowi ko allah toni ko ɗaɓɓirɗa ko allah toni ko faabinorta kala bakkatu ko faggitiɗa ta tefu ko janoma ko tosoko yawnorigol yo allah yaafoma toroɗa allah yo yaafoma hay ko anda fi mbunu kon toroɗa allah yo yaafoma ko feŋŋinɗa e ko suuɗuɗa inchallah allah ko foɗuɗo o yafotoma ɗe kadi a tawoyemo hara hay hunde amara e ko landodiron koyo andintine tun sabu hollugol ma ɓural makko ngal e yurmede makko nden e teddugal makko ngal e hoore maɗa holleɗa lawol holnatagol kaljanno yo allah yeɗu en ɗum hadis on no tabintinani allah subhanahu wa taala haala wono hadis meɗen feƴƴuno ɗon ka musa alayhi salam e allah yewtuno ɗon oɗo kadi no tabintinani allah haala sabu nulaɗo maki qala allahu taala allah to ɗon wi'i hadis on no tindini yaajugol yurmede allah subhanahu wa taala e yaajugol ɓural makko e tiiɗugol dokkal makko hadis on no tindini wondema ko ɓuri bonde e ko boni kon fof ko shirka himo tindini kadi e nder ɗum ɗon eyi ɗum ɗon no mofti tindingol ko ɓuri moƴƴude ko moƴƴi kon fof ko tawhid wotindingol allah subhanahu wa taala hadis on no holli wondema dalngal ngal ko haqiqa ngal waɗay sabu allah wi'i refti ta arɗa ene hawruɗa yan hawrugol maɗa e allah ɗum ko toon hadis on no holli wondema mo tabintini dalngal ngal wondema ko ngal haqiqa ko ngal gongawal hadis on no tabintini wondema neɗɗanke fof ko ɓiɗɗo adama alayhisalam e ko wona ɗum ɗo e naforeji ko hadis on e tabintinani en walli fi ɗon noon himo jumlande en ɗo joni yoga e masalaji ko ɗi nassuji ɗo mofti kon gila ko wino en ɗon wa qawlillahi taala alladina amanu walam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum l amnu wa hum muhtadun ha e o hadith mo anas ibn malik radiallahu anhu filli ɗo mo sakkitiɗen jantagol ɗo joni o wi fihi masail fihi damir on ka fihi imma ruttenmo e dambugal ngal fil babi masail ma ruttenmo e nassuji ɗo jantiɗingle e dambugal ngal fima dhukira min al ayati wal ahadith masail ay hino e ngal dambugal ɗo hino e ko janta e ngal dambugal ɗo kon masalaji al ula arano on sa'atu fadlillahi ko yaajugol yurmede allah nden ɗum ɗon no feeñi e ɗi hadisaji ɗo ko timmitis gila e hadis bal gila e aya on allah wi ɓe gomɗinɓe ɓe jillani e gomɗal maɓɓe ngal tooñe ko kamɓe wodani e kisal ngal ɓuttu on kamɓe on fewɓe ɓen yo allah yeɗe ɓuttu e fewugol sabu ko a sirkanalimo ko ɗum ko ɓura mawgal noon ko teddungal jana allah okkuma ɗon ha yewti ɗon e ɗi hadisaji ɗi jantiɗen ɗo e naadugol ma aljanna e hoore alhaali mo wonduɗa o e golle maɗa harminangol yiite ngen e ɓanndu maɗa no e hollugol wondema allah si a ardi ka makko e ko hebbini lendi bakkatu hara wona shirka o arday e maɗa ko hebbini lendin yarluye e yafuye ɗum ɗo dey no tindini wondema ɓural allah ngal ko yaajugal yaajendi mawdi ko noon le wondiri allah ko yaajuɗo ɓural yo allah yeɗu en e nder ngal ɓural makko athaniyatu ɗiɗa bon kathratu thawabi tawhidi ɗuɗugol joddi tawhid on
ɗuɗugol joddi tawhid on inda allahi ka allah koko nassuji ɗi janti ɗo dandugol ma yitanade aljanna ko ɗum nassuji ɗi woodi ɗo hokkugol ma ngal teddugal ɗon ɗugo joddi mawdi non e hewre bakkatuji ma ko faggitiɗa fof so woni tawhid on wonay sabu hanato e aljanna haren ɗo no tindi non ndema tawhid on no tiiɗi joddi ka allah subhanahu wa taala athalithatu takfiruhu maa dhalika liddunubi momtugol mo yafagol mo kanko allah e wondude yani sabu tawhid on wonande bakkatuji ɗin yani yafanagol ma bakkatuji maɗa ɗin kanko allah sabu tawhid maɗa on hadith ji ɗin kadi hino tindini ɗum takfiruhu maa dhalika liddunubi yani e hoore joddi ɗuɗundi taban ɗo takfiruhu ha on ɗo no rutto e tawhid on ko winoga kathratu thawabi tawhidi emo rutto e allah inda allahi fof noon ko gotum ko allah woni yafoto ɗon sabu tawhid on o ma yaforde si wiyama tawhid on hino montane bakkatuji hino sella wona tawhid on tigi waɗante kono ko sabu makko allah subahana taala o ma e waɗirande idan wiyen takfiruhu montugol mo kanko tawhid on ma montugol allah bakkatuji maɗa ɗin sabu tawhid on ma dhalika wondude e ndin joddi ɗuɗundi o joddi ɗuɗundi ndi o okkete ɗo ka woni ɗon ka masala ɗiɗaɓo montugol mo ma dhalika wondude e ndin joddi ɗuɗundi ɗon liddunubi bakkatu on ka wiɗo ɗen montugol mo no sella ka wona ko allah no sella ka wona ko tawhid on fo muɗum ko hunde wotere arrabiatu masala nayaɓo on tafsiru l ayati ko firangol en aya on allati on fi surati al an'ami wondo on ka cortewol al an'am ɗum ko aya mo udditiri on dambugal ngal alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun honɗum woni toon ko hana firede ani ko tawatara hino majji hino jilɓi ko ka allah wi ɗen wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ko fandi ɗo gondema awa anno en telan ɗe ɗi nasuji ɗo jantani en ɗo firani en ko honɗum woni tooñe fandaɗen ɗon ko hondema ko honɗum ko shirk billah idan sanani aya on no fire ɓe jillali gomɗal maɓɓe ngal tooñe harayna tooñeji hedditi ɗin fof fanda ɗon ko shirk billah alkhamisatu masala jawabo on ta'ammulul khamsi ko tasakuye ko woni kon eɗin jowi allah wati ɗin wonɗi fi hadithi ubadata ka hadith mo ubada ibnu samit radiallahu anhu filli on هن وين جوي ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدا قول وندي ريبتي دو و على كغونغا سيونا الله و على كفي دي دو يدوم ونيغو وأن محمدا عبده ورسوله e wondema muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo allah nulaɗo allah ɗiɗo ɗiɗi no himmi ko jiyaɗo allah maccuɗo allah kanko e allah ɓe yerondira hay ɗo e ɗa ko hakkunde jeyɗo e jeyaɗo kono noon ko nulaɗo allah kadi hanaɗo gomnede nanane ɗofte iwtire ɓawo muɗum yondinore ko addi kon tun haraɓe dal ɗum hay hunde wa anna isa abdullahi wa rasuluhu e wondema isa kañum kadi ko wana noon ko jeyaɗo allah ko nulaɗo allah wa kalimatuhu ko o konngol allah tagiraɗo konngol na tagiraɗo hakkunde sonnajo e gorko ko tagiraɗo konngol wonu o woni kun fayakun konngol alqaha ila maryam ngol allah bugi e maryam woni nayi wa ruhum minhu ko o ruhu yani ko o wonki jeyaki e wonkiji ɗi allah tagi wonki immorde ka allah na wonki yani ittaki e wonki allah de allah subhanahu wa ta'ala no mari wonki ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik no isa wirno noon iɗa andi kon ka wonki yan min noon mi anda kon ka wonki ma wonki isa ki noon nasifa wonki allah kinde na e makki kadi kiwi few kono noon ko ka makko kanko allah ki iwi iwan nden ko iwande jeyugol e tagugol e woodingol wano wonkiji meɗen ɗin noon en fof ko ka makko kanko allah iwi iwande jeyugol e tagugol e woodingol haray ɗiɗo jowi ko ɗi o faandi ɗo holli wondema e nder dambugal ngal ɗo en faami ɗin ɗon haray neɗɗo on noon no haami kadi taskade ɗi e to ɗin ɗon ɗi tabita e makko finde e konngol e kuugal finde e konngol e kuugal ɗin ɗon ɗi tabitira makko no ɗi tabitira e makko wano noon nam
wa anna aljannata haqqun wan nar haqq. Tayib, idan do hare ko yondire isa kon fo wona goto gomdingol Allah ko rek tan toana rewede wona go no sallam gomdingol be ngona didi ko jiyaado ko annabajo nulaado isa kanyum kadi ko jiyaado ko annabajo ko nulaado ko kongol Allah ruh makko kanyum aljanna e yite ken do no sendirden taw no ya haaju no ya haaje go sengonti no ya haaje di sen wadi détail ko angro e détail walli fi do mo wi jowi woni jego woni jeddi ko wala kon ko hadis do ila kanura do makiro ma shayda la ilaha illallah haka e makidon won nara haqqun yerno limir da der don wo taray neddo no hani taskagol dido di gonga e makko o gonga e majji finde e kongol e kugal. Asadisatu jega bo wongi di masalaji annaka ko wonde mano an ila jama'ata si a hawtindiri baynahu hakkunde makko kanko hombo kadi windande ko man don o eto fama ruttande dama iruji din arabu gollitire damir moƴƴa ɓe feññinta ɓe jammitata hunde tuma o tuma kana ka haala maɓɓe nanon kamɓe tu hayenen ka haala menen sa jammiti hunde tuma o tuma kana yernere yewtere nden koma wiya kanko o waɗi o wi on oɗon ko ɗum ko damir no ko goɗɗo fandiɗa ma goɗɗum fandira kono ala wolde ɗum tigi sabu a jantinoke wona ɗo wolnede on nani ma sabu to dahi mo andi ko fiyon ɗum wonɗa e wolude idan ɗo damir on ɗo ko hadis feƴƴiɗo ɗo hadis ubada on woni e wolde o wi si hawtodiri hakkude on hadis ɗon wa bayna hadith itban e hadith itban mo filli on hombon hadith itban on kanulaɗo maki kon fa inna allaha harrama ala nnari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah sa hawtodiri ɗin ɗon ɗiɗi wama ba'dahu e konko woni ɓaawo on hadith itban ɗon ko ɗon hadith abu sa'id on kañum e hadith anas on eni ɗi jokkodirɗi ɗon so hawtodiri ɗi hadisaji ɗo tabayyana laka feñante laaɓane pos ko alda e jilɓaye mana ko firi qawli wi'ugol la ilaha illa allah feñante ngol konngol ɗo ko firi ko wondema ko ya rew allah kanko tun hara rewata goɗɗum ngol e nder ko rewatamo kon laɓɓinanamo ka dewal ngal hara a hawtidali moye goɗɗum andi ɗiɗo ko tanaji ɗiɗi rewgol goɗɗum ngo kowona allah ɓe yahoɓe ka gaburuji wiyano ari ziyara ara ɗon toro ɗon mayɓe ɓen woɓɓe wango e gaburuji o wangotoɗo suudu kaba ara hirsa ɗon ara waɗa ɗon sifa ɗen dewe ɓe ɗo rewi ɓen wattinaɓe ɗon ɓe ɗo na allah rewi ɗo fiw ɓe wattinaɓe ɗo rewi mamo yehi kadi tande cangol hirso e gerto kunkum ma dammol ngol ma ka hoore seere fi jinnaji ɗin a rewi tagore allah a acci ɗon allah ɗo na he sirque waɗ na hawtidugol waɗɗa enen e ngal gollal ɗon ko ɗum noon innante sirque ko ɓay dewel ngal fuu ko allah tun jeyi ka allah tun hana waɗanede sa ƴetti ɗon goɗɗum no waɗaniɗa goɗɗo hay sa wi al kanko e allah hawti a fandaki ɗum noon waɗani on ɗon hara e hawtidimo e allah sabu ko allah jeyi ɗum noon kala asli ko allah jeyi ƴettuɗa waɗandamo idan ɗum noon ko none sirque watti ɗum noon waɗugol dewal hawtangal kadi e hawtangal allah e goɗɗum ngoo hawtangal allah e goɗɗum ngoo wono yingo ngon wono nanina gongol e ko nantata e muɗum idan neɗɗon ko yawonu o rewa allah tun harare wali goɗɗum ngoo tawta ngal dewal ɗon kadi ko allah tu woni ko waɗandangal on hadith etibano wi no yabtaghi bidhalika wajha allah haray mo ɗaɓɓiri ɗum yeeso allah ngon wela e allah on yarluye makko on ko ɗum ɗo woni ko la ilaha illallah on firi watti ɗum noon sirque on feeñi makko e suuɗi makko janɗi makko e fanɗi makko pottitoɗa sabu ko allah wiɗo la thumma laqitani la tushrik bi shay'a ino mofti kala ko wiyete sirque janɗi fanɗi feeñi suuɗi woni koko waɗete antum feere woni koko hawtidaɗa none muɗum on fuu no warra wo hino naati nder toon hara yewti koye potteto ko ɗum woni wiide so hawɗiri ɗi hadisaji ɗo a faamay faamu laaɓuɗo ko honɗum firi wiwgol la ilaha illallah hay noon ko ɗi konngoli ɗi jantiɗen ɗo joni wa tabayyana laka feeñante kadi khata'ul maghrurina faljere ɓen hodaɓe ɓen janfaɓe homɓe woni o fanagol ɗo ko ɓen rewoɓe ko wona allah hara no wi'a ko allah woni rewde walli fiiɗo nde deftere ko wurɗo e zaman
tay shirk no jali moƴƴa ka leydi maɓɓe ka jazira tay shirk no jali moƴƴa toragol mayɓe ɓen rewgol kaburuji ɗin tawi no jali moƴƴa ko ɗum ko ɓen non o faandi ɗo kono andi wonde naya jammu to piiji ɗin na ɗon créé probléme no a fewndo ɗo e sayiji ngol sa wooli fi rafida ɓen hiɓe mari yani konngol na fini go ɓe mari doole ɓe ala fos doole kono ɓe wolde noori ka ɓe wola nan ɓey motoɓe sonka ɓen a ɓarindi keɓɓe a yenniɓe ma a wiɓe ɗum ɗo ma ɗum ɗa sifi wala noon iran ko ɓen woni ko faandi ɗo ɓen no wadde ɗe golle ɗon no wiide kañum ko allah woni waɗude no hoda no jamfa no ɗayna no fenana ɓen noon no woodi goye enen kadi ka meɗen ɗo bal fen ɗo ni ɓe woodi no keeli ka marɓe mawsim marɓe saison waɗugol ziyara ɗum ko moɓante ɗum mobilisé jawdi ɗuɗundi imme yahe rewɓe worɓe janɗuɓe fanɗuɓe façon on fof waɗay toon beere e zina e toragol ko wona allah mo be ko mari haaji moɓe ko beere nayi zina o yahanta haaji maɓɓe ala e toragol ko wona allah ɓe wankota ko abuna hay goto ɓe ñofi seraɗa kamɓe mo ɓe hatonjini muɗum on ma kamɓe ko ɓe hatonjini muɗum kon woɓɓe yaha wangagol ka kaburuji toragol wattina ɓen toon fureji wonɗi toon ɗin eko nantata e muɗum ɓen noon ko hodaɓe ɓen ko janfaɓe fenanaɓe ɗaynaɓe ɓe wi'a ɗum ɗo no mari baraji hunde kaari ɗum ɗo allah yafoton ko saria ni ko dina ni ko gon hoto ɗo woni ko faandi seytaneji ɗin no hoɗi ɓe seytaneji yimɓe e seytaneji jinna no hawtodiri hoɗi ɓe o wi noon si woni a hawtodiri ɗe hadiseje ɗo a faama e nder ɗon ko honɗum firi wiwgol la ilaha illallah mo wonigo konngol ko honɗum ɗum firi yani ko honɗum waɗɗimo waɗugol ko honno o haani wa'ude ɗum feeñante si ɗum feeñanima feeñante noon joni faljere ɓe wonɓe e ngo hodoɗa hara iwtire tum ɓawamen en hersidiroyta no woɗi wiyeɓe ɗum goy kamen ɗo tigi ɓe wooda ka leydi men lagine ɗo haray nanane men tum iwtire tum ɓawamen en hersidiroyta haray ko hunde kaari ɓen julani e ma menen men julana en a nana e woɓɓe no wiyana ɗum woɓɓe faljereji mon ɗin hara menen men ƴettoye a nana e ɓe ɗaynira ɗum yimɓe ɓen wallahu almustaan ɗum ko hodo noon ko ɓen o woni wiide a yiyay hodo ngo ɓe woni e muɗum ngo yani faljere ɓen yimɓe hodaɓe ɗon assabi'atu jeɗɗaɓo on attambihu ko wattingol yila artirgol fonno ngon للشرط الذي on شرط wonɗo في حديث عتبان كحديث عتبان يعني فالا ويد هاري واتو إلى حديث عتبان هنا كودا حق لما نويا ما هم attention واتو إلى دي لا إله إلا الله نمر شرط هون وليون شرط كويدو يبتغي بذلك وجه الله مسبت دبن دو شرط هم مدوني واتو إلى او شرط دو toni no aynirta noon ngurdam maɗa ɓay ko aynuɗa ɗa wuwama hen ko darata attention ma ñande dara jabet ma contrôle a ñameteji ma a accitay ɗum ɗo ɓayno ɗo memminante ɗum ɗa dinguirde ɗon fof ñande goo wiyete marraq honto naɓeten ɓe hewtino ko naɓama kaari nokkel kaari naɓɓeɓe kano kaari ko toon ɗi lebbi ɗo fof to mi woni yaade hewtay ɗon mayde garay maya konko woni ɓawde mayde toon on yabtagi bidalika wajha allah ko ɗum ɗo woni ko yonnanoytoma toon ko ɗum woni ko jalbinanoyte lawol maɗa ngol ko ɗum on yabtagi bidalika wajha allah ko ɗum worindiroyte toon e tana worindiroyte e nambara gurnanɗa wonɗa ɗaɓɓude ɗan aduna ɗo wurugol ewre ne selli ewre no hisi e hoore no ɓuttini ko ɗum ɗo noon wallete ha heɓaɗa gurdan saabu aduna ɗo gurdan aɗa ɗo tigi tigi gurdan nan lahara woni wa inna dara al akhirata lahiya al hayawan gurdan ɗan ka galle lahara ko ɗan woni gurdan allah subahana taala yeɗo ye idan neɗɗon koye wattuyla e on charte ɗon athaminatu jeetataɓo on e ɗi masalaji ɗo laalla hombiren on ɗon e kawnul ambiyai ko wondema annabaɓe ɓen kañum tigi yahtajuna eɓe hatonjini littambihi feññinanede ala fadli ɓural la ilaha illallah ngol konngol ɗo e jaayo hay annabaɓe no hatonjini e feññinanede ɗum e jana enen tun honnon ɗum tindini ko wondema la ilaha illallah ko konngol mangol ɓural janal
marngol teddugol marngol daraja towuɗo molla tun anni ittiri muɗum dare Musa alayhi salam o wi Allah tindinan komi torore tindinan komi jantore Allah yimo wi la ilaha illallah Musa alayhi salam no andi ko ɗum firi ko ɗum woni waɗi mo Musa alayhi salam kono o yii ko goɗɗum ngo fala ɗaɓɓugol mo goɗɗum ngo ko hangal andugol mo haka fi ɗum ɗon hatti ɗon towi ɗon o wi Allah jeyamaɓe fof no wolde ɗum hertinira goɗɗum ngo wolna goɗɗum ngo Allah wimo si ɗum ɗo waɗama sengo wallinama e pesirgal ko woni kon ka kammuli fof hara kanko Allah wonti ɗo sengo dow majjum o tawaka wondude kammuli muɗum ni e leydi ɗin fof ɗi jeɗɗino e ko woni e majji si waɗama ngoya sengoɗa ngol konngol ɗo e raɓɓude muɗum Allah wingol pesay ngol foolay wiyanede ɗum Musa no holli hari o anda ha ittiri ɗon ngol konngol no tindini wondema teddendi la ilaha illallah ko Allah tun andi ɓay ko wiya ɗo si waɗama ngoya sengo kammule ko woni e muɗum leydi ko woni e muɗum enen en andano ɗum fof ka joni noon wiyama konngol ngol foolay ɗum ɗon andi en anda ha hontogol konngol ɗon haaɗi e teddungal haaɗi e ɓural idan no tindini wondema ko hunde la ilaha illallah ko konngol ngol neɗɗo hani mawninde fimo wallahi ngol konngol no woɓɓe woli ngol wosi masibo waɗi si o towal tappi o towal la ilaha illallah si pay kum feggi ke yani la ilaha illallah si mira hum futike mo yani la ilaha illallah o woɓɓe ko ngol ɗo andi la ilaha illallah subhanallah no wole gasi ɗum ɗo yo doge ɗengal ma hana ella kono la ilaha illallah yo wonka ɓernde ma wonda ton e sartiji muɗum feeña ka ɗengal ma hara ko sabu diina ngol feeñiri sabu ko ngol mofti kon feeña noon ka kuuɗe maɗa sabu ɗo hingol mawni ha ka tawata hay annabaɓen no haton yini e feññinanede ɗum ɗi hadisi ɗi nora sa sallam woni jantanade ɗo ko wahi ko Allah woni e wahi ndema woni ko hadis kursi on woni ko hadisi nabawiyani fof ko wahi Allah yimo wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hare so woni hay nora sa sallam no feññiniranede ni no jokki no feññinirana ni no murmina ni no jokkira ni Musa alayhi salam e daraja muɗum Allah no feññinirana mo ni ɗum no holli wondema de ngol konngol tiiɗugol ngol neɗɗo hani landetade hoore mum est ce que miɗo famude ngool est ce que miɗo gollitirde ngool est ce que miɗo goongi e wowlugol ngool est ce que ngool hino goongi e an hino feeñi e an en tala subhanahu wa taala yo Allah yeɗu en ɗum yo Allah faami en ko janggueten kon o newinana en gollitirgol o waɗa en yimɓe la ilaha illallah o yafano en bakkatuji meɗen o naada en aljanna ko halda e ñaawgol en ko halda e lettugol en wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin